Sun Filemón. Ho'on Pablo te ayon ta chukel ta sventa ti Cristo Jesús sok te kemanotik Timoteo. Yah patbata botan haat Filemón te bayal kusha ta kotan te hoy bahtik ta atel ta sventa ti Cristo Jesús. Sok yah pat bello tanik ti kermanatik apia sok ti kermanotik Arquipo. Te hoy basok ta salel te pukuhe sok te chunheletik te yas sos baek ta anae. Aka yak ve Yeshu tilio tan te tatik diose sok te kawal ti Jesucristo Lama lugmek inalia wayig yun spisil ora. Spisil ora yashula ta kotan te kalaliak opon te Dios ta yalel wokol. Yun kayos to hol te biti aish kushula wotantas to hol te machatik chulumi un te diose. Sok te aish chunhela wotantas to hol te kawal ti Jesuse. Yakopon bat Dios te biti yak pukbes koplal te chunhel kotantike. Te ikush kota wotan talek te bitil ais koplas pisil te bendición te aish tahventa tikiun te Cristo Jesuse. Payas bus kotan tikiun te shkushula wotane sok muku ben kotan yakayun. Sok hanish tahventa te hate. Hermano, te bus nahemisho tanik te machatik chulumyun te diose. Hichun aibiyah kante yakalbat wokoliun te ya pasbone. Tasventa Cristo yashu yakalbat mandal. Te bila yaskanya pase. Hauk meto. Halek te haya kalbat wokol tasventa shkushur kotan. Te hoon Pabloon. Te mamalonishe sok te ayon ta chukel tasventa te Cristo Jesuse. Yakalbat wokoliun te Onésimo. Te nichan tas tohol Dios. Te Juanelito tabanti ayon ta chukele. Tanelaltok alal aita mosul abuun te Onesimoe. Mabatun abuun. Yanta orato yashtunish abuun te hate sok uk te hone. Hishlah tikumbatish telta tohol. Igameta tohol. Hamela vikonish ta abotan abe. Las ankotan te yakukik hoin lito te hichuke. Sventa yun ha helol ta abatine kun yashko te biti ayon ta chukel ta sventa te lekiachil kope. Hauk meto, mahkan te hichah pas te be mahichuk abotan te hate. Hayak antes pasemala abotan ya koltayone, mahauk te yah sujate. Hawan sventa el te aik al luk em ta tohol te Onésimo, sventa yun hich me ya huin spisil ora. Mahichukish te bitila mosoe. Yun yanshan lek mishta orato. Ha hermano ishtas tohol Dios te bayal kushta botane. Te jone bayal kushta kotanya kai. Inti hate yask antek ashtoshan hich kusha waita botan atukel. Melel maha unasha ababate vinike. Ha hermano ishtas tohol te kahvaltike. Hich yun te me hermano bahtik ta sventas chunher kotantik. Ik ameta tohol. Histe bitilia vikon te jone. Te me ay bila amens pasobat hirele, sok te me ais bet abune, hon me yah toh batas pisil. Te hoon Pabloon ya me toh beites bete. Ya me vil te hoon tah kablas tsibuy tukel ito. Ya me toh bei. Manchuk te me aya bet kun uk te hate, hanish te akushle hale. Hich yun kermano. Hichmesha pasbon tas venta bitila chune te kahvaltike. Busnantes bon kotan tas venta bitik hermanos bahtik tas tohol te Cristoe. Las pasbatel te june yu un chune kotan te ya chun spasel te bila la kalbate. Yahna te kashhit ya pas te bitila kalbate. Sok yame achah pambon uk te banti yashko ainukon aune. Meler aita kotan te yasak beyesha kopik te Dios svente yunyeshtal kileshe. Yastikun batspatibala votante Epafras te pahal chukulon sok ta sventa te Cristo Jesuse. Sok uk te Marcose, te Aristarcoe, te Demase, sok te Lucas te shunejon ta atel ta spisilike. Ha akayak bat bayal yutzilio tante kavaltik Jesucristo hichu.